Sonra kalmaz. Bir bak kuru kayıt болса, kuru kayıt siz төлейсіз. Düşündünüz mü? Головой отвечайте за каждый бак. Сотқа бергіле, прокуратура бергіле. Оны алып қой бергіле, келіп, мен жауап берем. Бақара қызыл линия тұрады. Мұнда тосып қойғылады, düşündünüz mü? Мұнда забор тосып қойыңызда болды, өзі іштей берсін. Мына көрдің мына жерде брусчатка басып, озеленение қылып оңдасын, düşündünüz mü? Гай бар, іштебейсіңер, а? Мерия қылыш керек та. Зажылай, я. Өткенде мұяқта айттым бойшы, жаса қылады. Қандай қылауыз? Решеткадан ле металлическое ограждение. Кім қылады мұны? Сіз қыласыз демейсің бе? Сіз қылбайсыз ба? Жоқ, давайте, ограждение қылады. Вся мерия ұшыйды олауыз бүгін, түсіндіңер бе? Бас қылай, жігіттер, бас тез бас қыл. Среди мап самый іштеген ұшы болды. Он свои деньги кладывает. Так, Нұрлан, бізменен бас, бала сен. Так, молодежь жылды, а? Я. Алды да ол, мына жерде. Так, значит, бұл жерде очу еме, бұл жерде қандай қылауыз? Азыр тротуар кетіш керек берді, тұрабы? Так, мұналарын беттерін алдырыш керек, бардығыншы, ұғыды. Мына лотоктордың бетін алдырып қой, түсіндің бі? Мына бәқі кірбесі машинелер, мына лотокторды алып жолды аштыр. Лотоктор тазаладағы, бұл жерден емет. Тротуар менен зеленый зонаны сразу, тәтәққа чейін. Түсіндің бі? Еме, Азамат Қандыбекович, сіз емет беріңіз, көрсет беріңіз. Көрсет бергенсіз бе? Проектісінде бергенбіз, көрсетті бергенбіз. Анда еме, жеке, мұне срочно, бүгін башташ керек. Түсіндің бі? Қарап. Қарап, мояқа чейін шыққан болшы да бұлар, тұрабы? Все, болды, моны алды қыла. Алды. Моны алып, мо азыр не олып қалды? Я, заборын оңдош керек, балдар. Мо заборларда көрдің бі? Так, еме, кем мап қана? Моларын алдырды. Мола қара ақ еме өп қалыптыр. Жақшылаға айқылы алдырып, либо байнер елдір, либо моны алмаштыр. Түсіндің бі? Бірақ артында базар болбосын, көчет бардығы. Башқа ешқана қылысын. Түсіндің бі? Зеленый зона сразу бақтар тейшуіз керек. Түсіндің бі? Моны да алдырып қойғыла. Турбаны алдырғыла, қойдырып бағыла. Түсіндің бі? Нарағын қайтып басауыз ба? Тетігім не олған таштар? Азы анда қайтауыз бияғына. Мол жерді бүгін бүтірсін, түсіндің бі? Мына қара, молларды алсын, моллар ішерге апкілсін да, жақшынаға қылып тосып еметсін. Бүтірсін, мақыл ба? Қара, мына бардак болып тұрбаш керек ма, очу? Так, молларды қандай қылауыз ма, оны чу? Ма қара? Оны чу, таяқтан баштап чессін дағы бүгін тап қыла. Так, кімге поручение бересіз мұны? Мұхаммед. Мен жанызам. Так, сен оған тап дағы, сен ұғар өкен бұлар. Ұқпашы да мүмкін, сені че? Я, сіз жардан беріңіз санда. Көрдің мұна құлайын деп қалып тұрна, подпорысынан. Жоқ, емет етті, тевет де. Мұны тевет, мұны емет ет. Подпорны сен ақылып қойшат. Ошондай қыса ділі олар. Ошондай қыса ділі олар. Түшіндің ара? Так, бұл жерді тазалайсыңар. Так, бұл жерде еме, кім, Мирлан, сен аласың мұнакан? Ассалаумалейкум туғандар. Сіздер менен Сот Саудо интернет магазини. Көріп тұрасыздар, бұл жерде миноксидил деген дарыбыз бар. Сақалыңыздарды, чачыңыздарды өстіріп беру үчүн дары болот. Ана бұл жерде семиртүүчү дарыларыбыз бар. Женский здоровье деп коет. Бұл жерде печеньге бар, почкага бар, нервке бар. Дары өтө жакшы. Простатитти лечение кылып берүү үчүн, корту түшүрүп берүү үчүн дарылар бар. Жаш балдарга дагы болот, чоң адамдарга дагы болот. Бұл жерде арыктатуучу дарылар бар. Арыктай албай жүрөмүн деген туғандарыбызға, агдакка жана псориазга мондай дарылар бар. Айтсаңыздар, доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москва, башка областтарга, Кыргызстанга тоже доставка кылып беребиз. Контроль, ертең келіп текшерем дағы, түшүндүң бі? Видео отчет таштайсың. Так, мол жерлерде. Мына молодец, мына сайыпжа молодец сен, ой сен. Мына жерде қандай болады? Зеленый зона. Ауа. Сразу бүтіріп, сіздер чоғы мақұл ұшыны бүтіргілі өтшіп. Детектен баштап, нала тротуарын бүтіріп,
Baqtарды тегеп соны қылып салайлық. Мақұл. Так, мо құрғап қалбасын, еме, құрғап қалбасын. Жаңа тоқойч. Еркек екен, жаңа тоқойч. Молодец кіші екен. Евай активно қатысудасыздар. Любой ішке. Қандай ұлым? Жақшы өйден сол жақшы? Ассаламу алейкум. Қандай жақшы өй, жақшы қиналып айтасыз ба? Молодец. Так. Мыналы чөптерді чабып ташташ керек, а? Мыналарды да флажок илешуіміз керек. Мыналарды краскалап қойыш керек. Ассаламу алейкум. Қандайсыздар? Салам алейкум. Так, мына жерді қатуырақ қарашуымыз керек, балдар. Бүгінчі бүт усилияны ошо жаққа ташташуымыз керек, жігіттер. Немені? Мына жерді до конца бүт мыналар тұрғандарын алып, тротуарларын эметип, лотокторду, жанагы бордюрларды коюп, тротуар жакты эметип, зеленый соны тигип салыш керек да. Түшүндүңөрбү? Особенно так, бүгүнчү жигиттер, так, понедельник, вторник, среда. 3 күн ушу жерде иштешибиз керек. Вся служба, бардыгы сиздики, буквально ОМС, архитектура, кадастр, тазалык, сиздин служба бардыгы иштейбиз, акылбы? Бүт баары ушу жерде иштейбиз бүгүн. Так, моңоларды краскалаттыңызбы, Сайыпжан? Так, муну бүгүн срочно. Жок, ал бүгүн алдыр бүтүр. Так, эме, могу жерге ОМС. Могу жерде бүгүн алдырып тазалат, дұрысыңбы? Могу бүт тазалат бардыгын, алдырып тазалат. Бүгүн бүтүргүлө могу эч нерсе калбасын. Могу жакшы кыймылдабай атыптыр. Так, бүгүн Мирлан, сиз, Толкун. Так, сиз, архитектор, сиз, угуды барын келүүлө мону алгыладагы сүрөп нара калып турмай срочно тоссун. Бүгүн до конца обедке чейин бүтүргүлө, түшүндүңөрбү? Алып сүрөп алып таштай бергиле, болду, хватит уже 20 күн болду, 1 ай болуп калды аж, Все, бүгүн уже карабагыла бүгүн. Так, мына жерлерде бир сыра карап койгула. Мыякта арык барбы? Я. Так, молар полный акталыш керек, эме. Тецкеде. Ортолорун ач, LED экран коем дегендер болсо, тизип алыш керек. Срочно коюш керек да. Кана бүгүн койгондо кандай болот эле, балдар? Могу кереги жокстан окшойт да, могу. Я. Телекомдук алдырып салат. Алдырып таштагыла. Так, мону актайсыңар. Так, мынанычы аппак кылып краскалап, мына жерде бир сыра неме, Нурбек. Мына жерлерди бир сыра кырып, жууп, тазалап, ооба, машинаң менен жууп тазаладагы, мыяктарын бир жуудур. Мыналарды краскалап кылап, түшүндүңбү? Могу краскалап, мондагы жанында кылып койгула, эки жагын тең. Краскалап эметип койгула, жанагындай, полосатый кылып. Түшүндүңүзбү? Монуларды краскалаттыңыз, монуларды краскаласын. Molar juulsun. Mon tez kraskalayбы? Ya. Бул неменеге? Водоканал. Mo водоканалды срочно айтыңыз водоканалга. Так, мону кимге поручение беребиз мону? Так, мына сетканы алып койгула. Неме? Сизге бир айтсаң болду, сиз эки эме болбойт. Так. Мону алдыргыла бүгүн. Түшүнүңөрбү? Мону алдырып, монуларды полный сүрүп дара калып срочно тоссун. Монуларды алып тазалап эмес тротуарларды. Так, мону. Мына кара. Мына мусуларды кара мына. Так, мына сеткаларды алып, монуларды бир сыра формовка кылып койгула. Түшүнүңөрбү? Ооба, өзүңүз караңыз. Монуларды алдыргыла. Так, мону эме. Так, тротуар, зеленая зона, срочно, азелен, срочно, прям срочно, до конца ушуну айдайбыз, макулбу? Моуларды бүгүн срочно тостургула, Сүйүнбек Алматович. Мону срочно бүгүн тостургула, түшүндүңүзбү? Срочно мону тостуруп, мыналарды алдырып, керек болсо ушулар техникалык иштетсе деле болот. Все, болду, бүгүн баардыгы ушул жерде болобуз. Вся группа.
Вся мэрия ушул жерде болобуз бүгүн. Түшүндүңөрбү? Могуларды тостургула тазалатып. Mo tinike men tozsun bugün. Molar da aldırınız. Moça. Cılış gerek bile boldu bu. Cıldı va. Tak. Canek Tokoviç bunlar cıldı mı? Ova жылды içinde kol tazlap alıp otan. Ya. İçindeki kolunu çağırıp get üstünde olsun kaldı bu. Ha. Bayağı içindekiler bundan kötmesinde cevap verdi cevap verdi. Boldu. Bu paradak boldu ha? İşte boldu. Так, емені, зеленый зона, тротуар. Düşündüңөр, моонда караш керек. Мына кара балдар. Мына. Мына кара мына бардакта. Моон алдыргыла. Ол жылыш экен ол. А. Yeni tet yaptı. Hırsız. А, алсын мына. Çekemen çekemen. А. Всё, мынаны да алдыргыла мына заборду. Я. Екі забор алынат. Екі. Моу да алыныш керек экен да балдар. İçi tazalap sürüyor. А. Yarımdan görsek görgen biz. İçi tazalanıp düt diye alışar. А, алабы? Алдырын, алдырын. Бүгүн İçini hem tazalap. срочно баштагыла, майлы. Жана Токович, бүгүн балдар бардык сизде болот бияктачы. Мен да кошуп келип отурам ушул жердечи. Мо жылыш керек экен да аркага. Ova içindekiler alıp bütüştü. Ha. Gel 3 gün. Tibet var. 3 gün. Ha. Jakşan 3 gün var. Ya алаберсин. Алаберсин. Алсын. Так, мону дагы мостторду краскалайсыңар, мону актайсыңар. Түшүндүңүзбү? Так, жеке гана, Милан. Neşke. Мына. Мына жерге чейинби? Я. İyi mol yerden görsöp verdik mol yerdençi. Ha köp kirip ketти. Мына карайсыңар. Сразу бүгүн техника бузуп ала бергиле, түшүндүңүзбү? Bu жалгыз бой неме келди, өзү үсвет этпеди. Ай. İçindekiler alıp tutup jakып aldı. Алып бүтүп турушам. Болду, алсын, тетяка чейин ала берсин. Молорун да, ооба. Gece puzzle algamız aldılar hiç. Siz özünüz eптеп атасыз, а? Молодец. Ау. Так, эме кана шефиң. Оруп, неге оруйт? Сал назигирак болду да. Мо Жанбек Токович грамота даярдагыла. За активное участие. Среди мап самый иштеген ушу болду. Он свои деньги вкладывает. Өткөндө эки шахман, эки экскаваторду бир неделе өзүнүн чөнтөгүнөн иштетти. Так, мына жерде карагыла. Мына. Мына көрдүңөрбү? Мына лата-паталарды алгыла. Молор алынсын. Так, мына Жанбек Токович, мына бүгүн Buzlar. Buzlar. Bu da buzlar içindekiler alıp düştü. Bugün öpön buz aldı. бүгүн каттуураак. Бүгүн сизге 6 экскаватор 20 шахман келет. Моларды алалы. Bu жыла турган болгон. Бул биздики да. Алабыз. Ала бергиле. Алып коер. Нар жагына местасын дәрде алды. Все, моларды алгыла. Ооба. Бүгүн бүтүрсүн. Бул кыймылдап айтат. Көрдүңүзбү мынаки? Мына. Болду, ол жака жылыш деп. Стяжканы. Все, болду. Мону эметиңиз. Түшүндүңүзбү? Тияктан бүгүн алып даярдасын. Бүгүн ал заборун тосsun. Бияка бүгүн зеленый эмени тигебиз. Сонмей калмадыч. Муяктачы өзүңүз келбесеңиз болбойт. Бөлүп берсеңиз жумуштучу. Мону арака жылсын, а? Ооба. Мону темирде жылсын. Так, мыйлер байрак илишибиз керек, а? Байрак. Так, муну жылдыргыла, мону алгыла, моу алынсын. Так, мо заправка. Он что, не слушается, да? Укпайт абы сизди? Заправка алам деп ол албайт. Так, эмени. Буга мен бул киши менен жолугушуп балам менен сүйлөшкөм, ооба. Макул деген. Бүгүн светтерин өчүргүлө. Светтерин өчүрүп койгула, батыраак жылсын. Олар дагы полный алынсын. Жок, алыныш керек, пайга жылат бул. Бар.
Oradan çılattı. Ava. Oldu çılat. Var mı 5 tane? Ava. Ek üç gün şeyde olsa yemek kılmaz. Canı hemen şeyde olga. Canı hemen молодец bil. Canı suruladı kendi boyunca. Mola kraskalatası. Tamam. Teknikan jarım beyagına salasın. Jarım nar jagına sal, jarım ortadan salasın. Teknikalar 3 bölüp salgıla. Senin zonasındaki bu toprak. Ava sразу. Başlayıvergile. Buna köçet, qara şuncha köçet mure. Eger öz alып kelipçi. Buna. Onu aldırın, olar da aldırın. Manipülatör gelse. Xudo xolasa bugun da 10 texnika belekka kelayotadi. Ava. Burada işi sırası varmış. Ava. Так, оборона. Ulan. Buna konteynerді alabыз. Так, mollar da alınadi, ha? Fundament az koy. O, fundament alınadi. Ha. Mollardı alıp, zelen zonаны qilib, trotuarını jasap, ova, bölöskече жасадыңыз ғой? Ошондой кыласыз. Оборона. Алыңыз. Нар жақ биздики, а? Хорошо. Кара суу. Хорошо. Ой, geçeyim. Кара сууда силер карап кое берели. Arabat ol, kol yürüyelim. Азыр мен тапшырма берейин силерге. Так. Так, моларды алдыртасыз. Так. Азыр. Баскыла жигиттер, бас тез баскыл. Жигиттер, мынау эмени кургу Тет эселектерди жууп, арыстандарды жууп, үстүлөрүн жууп, тегеректерин бир саат чабып, эмесин гүлдөрүн карап, мына кургойда карап коелат. Макулбу? Кургойдун карап, краскалап, жанагы эмеселерин бүт бир карап коелат. Түшүнүңөрбү? Так, азыр техникаларды, оборона, жанагы техникалардын баарын бияка снимать этесиз. Бүгүнчө кое турайлы. Бардык вся мэрия бияка көчүп келебиз бүгүнчө. Все служба. Тазалык бардыгыбыз. Все тазалык, УМС, ТЭЦ бардыгын бияка эметиңиз. Түшүнүңүз, биякты бүтүрүп, ар жак көкүнбөй бүттүбү? Моякты до конца бүгүн шыпырып алып 2-3 күндө тротуар неме? Архитектура, сиз чогуу келип, ошол жерде бүт чызып берип, карап, буягадан техникалар бөлүп таштайбыз. Макулбу? Так, мооларды калабыз мына, көрдүңүзбү мына? Эми могу түшүнүктүү, э? Ооба, жууп, тазалап, краскалап, наркы арыстандарда жууйсуңар, макулбу? Мына жерден баштап, бул эмеде, районда, ооба, кара суу, ушуну делечи жигиттер, тетиги Кургойдон баштап, эми кеткенин бир деди, арча турат го. Мындагы легип кете берели. Ооба, жанагы арзаныңыз 1000 сом да, 1000 сом арзан эмес да. Ооба. Мына түшүндүңүз да? Карап кое береличи. Ооба. Актап. Дагы актап чыгат. Жок, мына алып коюш керек. Ооба, алып койгула. Ооба. Мына краскалап, мына тыттарды алып кое берели, макулбу? О, мээди бирсе арык казып, полностью уборка кылып, тазалап, мына тыттарды жаңы бактарды эгип, арылатып алып, розадан эгип койгула. Мону жууп тазаласың, а? Мына кара. Бул жеке менчик да? Kemer çıkıyor. Ha? Жуусун кара. Таптаза кылып жууп тазалап, карач кирди. Ha. Мына кара. Таптаза кылып жууп тазалап порядка аласың, макулбу? Вот сразу эме кылып өтүп кеткиле, эме. Арык кылып өтүп кеткиле. Мына. Мына кара. Бир экскаватор таштасаңыз, молар жулганчачы сразу арыгын ашып кетсин, моларды алып кеткиле. Сразу арыгын ашып кетсин, эмени. Ооба. Тротуар кылып туруп эмес кылып кетелик. Макулбу? Наракы алып таштай берсин топурактарын. Моларды алгыла. Моларды актайбыз, а? Алып тазалап, мына жака таштап, мына көчөт. Эртең мына кара толтура экен көчөтчү. Ушул жер бардак экен. Кандай кылабыз? Bu da geçen çıkıp olgan yerden harca kaçan cımbırtma ülüşe geçeyim ki. Ay. Modelin harca ülüşe de. Ha. Bunlar ülüşe de az halinde de tutacaklar. Halinde böyle olacak.
Биыл кумстан алдырып туруп жакштай көчөттөрүн чыгарып койду болсо. Болупса бир катар алдына тизип коелу жакшы көчөттөрүнчү. Ооба, мыналарды алат буякта. Жакштай чыгарып койду. Ооба, мына арыкка чейин алсын, түшүндүңүзбү? Буяка эч нерсе койбосун мына. Буяктан алып туруп, арыктан алып туруп, мезиден алабыз да, бүт алып келип туруп, тетен бактап эктиребиз, түшүндүңүзбү? Так, молардын алдырсынар ичкери. Так, мына самандарды алгылат. Алып таштагыла, бузуп алып таклап неметкиле. Я. Ооба, флагшток ушул жерге экен, а? Мерчүсү бар, Так, эме. Азамат Кандович, менге мощный бир флагшток. Түшүндүңүзбү? Могу арендада турабы? О, аренда. Бүгүн алып таштагыла. Ушул жерди бу жер биздин жерби? Муниципальный болған бияқ. Я. Муниципальный. Мала биздикиби? Жоқ, бұл жекеменшік болып кетті. Все, маларын барын алсын. Бул жер башка жак койсун. Бияка башка эме иштетсин. Түшүндүңөрбү? Башка эме кылсын. Багытын өзгөртүп, тинике да, болбойт тиникени. Башка тети базарга алып барсын. Алдырыңыз полностью. Молар да тазаланат да. Биякта до конца бак болуп келет да, сквер болуп турабы? Эме, Азамат Кандыбекович. Тротуар, благоустройство, зеленая зона, лоток, а? Освещение эмес кошо, зор. Все, алсын. Канча жылат? Мыякта экен да? Я. Ооба. Бұл жер милиция қана немелер. Моны алынат экен, а? Бұл мол ушқа чейин алдырат. Айтыңыз, алсын, жылсын. Мына жакта өзүнчө бактылап келелик. Түшүндүңүз да? Моларчы? Жылат, да. Ал жерсе Молар эмне болгон салбалар? Бұлар бұрын. Жок, могу салбаларчы. Алып ташташ керек, бұнычы. Керек эле жок. Алыш керек, а? Турба коюлган экен, бұрын союз малындачы. Андан кийин турбаны алгандан кийин бул калып кеткен. Булар кимге караштуу эле булар? Шаарга да биздики да алып иштей берели. Жок, кимдики? Бурду калтырыштырайлык. Все алгыла. Ооба. Жылат так. Ооба, өзүңүз бүгүн башында турасыз да? Алынат, магазин. Ооба. Моюка чейин келет, а? Все болду. Тет эмеге чейин, ама бучка чейин. Ооба. Именно магазин алынат. Все болду. Значит, булар алынса, ошондо биз монда краскалайсыңар, а? Краскалайсыңар. Так, биз демени Жанек Токоевич, биз муну дуалын коюп коебуз же кандай кылабыз? Жок, азыр мен буларга эскертип чыктым. О башынан аягына чейинчи. Бул жерден 6 метрден менен 3 метрден жылабыз каналданчы. Барды аягына чейин бузулат. Монда калып таштайбыз. Үстүндөгүлөрүнчү. Мына арыктын үстүнө курулган да. Кана көрөлү. Мону алгыла. Я. Каналдын үстүнө турат да булар, а? Бул жерде суу агат да. Канал. Баш аягына чейин эскертип чыктык. Ооба. Полный 6 метрден коркутсак. Булар бар, пристройка турбайбы? Көрдүңүз тетиңе турат. 3 метр жыл. Ооба. Мына көрдүңүзбү? Так. Мынаки эски линиясы көрдүңүзбү эме? Азамат Кандыбекович. Мына көрдүңүзбү? Мынаки мына бар пристройка экен мына. Молар полный алып туруп, арыкты бир саат тазалап чыгабыз. Өздүн асат көрүп көлүк жаракасы. Я. Эки тарабынан асат көрүп жаракы кетти. Ооба, уже көчө бузулайын деп калыптыр. Муну кандай жакшыбы, иште жакшыбы? Так, молардын баарын алгыла. До конца теп мыналарда мусуларды силакат полный алып до конца ачасыңар, түшүндүңөрбү? Все, отлично. Так, мону актайсыңар, мо водоканалбы? Актайт. Бүгүн срочно мына үстүнө эме? Үстүнө краскалайт, астын актайт. Молардын баарын аласыңар бүгүн. Түшүндүңөр, апырлар баарын аласыңар. Кереги жок апырлар экен бардыгы. Ооба. Көрдүңүз, молар татнага кылып актап. Мына жердичи өткөндө айттым болчу, жаке. Тет жактан баштап немеге чейин, каналдын боюна чейин жанагы коюш керек да, бар дүрүчү
упор. Бетонный бар. Бетонный бордюр. Bu yağına da koş gerek de. Bu yağına açı. Hiçbir şey yok. Bu akıtlarda da şu 2'den koysak sonra apar olarak. Özlerini koyup tutayın onlar çıkarıp durur. Cevaz boy, cevaz boy. Özünü ama silo bolup kalat. Silo bolup kalat andaçı. Ne gördünüz mü? Buna zelen zona gerek de şakaçı. Gördünüz mü buna? Trotuar zelen zona. Söz birge вообще как воздух керек болады. Адам о жаққа ограждение. Тияқтан баштап ограждение. Қандай қылауыз бұны? Металлический ограждение. Металлический. Қандай қылауыз? Решеткадан эле металлический ограждение. Кім қылады бұны? Сіз қыласыз демейсің ба? Сіз қылбайсыз ба? Жоқ, давайте, ограждение қылайлы. Так, мұндағы емесін, мақұл ба? Суыны қайдан келеді бұға? Bu жерге суға sistemasi koyuyor bırakın. Капля арашан, все. Ақталады, решетка. Оларында озор ашылып қалсын. Молодец екен депші. Түсін? 120 метр. Ограждение не бермедin жасап. Ол жерге бе? 120 метр. Мейлі, таштан қолды. Болды, рахмат, болды. Мол жаққа. Неме, жақшына қайы бі? Жақсына қая өстің. Все, болды. 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 Мына краскаланды да? Олар краскаланады. Олар краскалансын, олар ақталсын, мақұл ба? Ол жерде жасап беремдерле, жасап аптыр ғой? Дәрдап қойып тұр, подпорный стена. Подпорный стена. Так, олар краскаланады. Так, мұяқ тездетсін. Тездетсін. Так, олар краскалатаса. Оларды срочно, барына апынарға сүріп алып таштай өргіле. Мақұл ба? Ауға. Олар краскалатаса, мұна қара егіп қойды, молодец. Бұлар да келді да? Күнді қараң, күнді. Жаңа суды төгіп қойбой, капын арашайын қылыпчы, көктеті асуыз керек та? Бірле көктеті болсақ, мойын бербей қылады, барча. Жуып тазаласын. Емені жуып қойғыла сразу. Мұғал ауы? Жылдыры өт ауы? Жалбайлы оңды өтады қо? Жуып тазаласын да мұғалар насын. Мұнан іші. Темір тезектерін алсын, мыналарын алсын. Еме, мына лестницаларын ішіне қылсын, внутренний қылсын. Внутренний қылсын. Мұғалын астында лестницаларын алғыла, внутренний лестница қылсын, түшіңер ішіне кірсін. Темір тезектер жусын бүгін тазалап, түшіңер бі? Так, мұна базарлардың бардығы, строительный базары бұяқты іштебей, түріңер бі, балдар? Болды, көкінбей, бардығы жауауыз бардығын. Моларды бүгін алсын. Ассаламу алейкум. Қандай сәжава жақсы ба? Моларды алғыла бүгін срочно. Срочно алып тазалап мердеметтік бүгін түсініңіз, алғыла бүгін. Олар алынсын, олар алынсын. Нар жақ алып қой, туғаным. Нар жақ алып. Нар жақ алып. Так, мұна жерче. Зеленая зона. Так, мына блокторды алауыз, зеленая зона. Тәті до конца. Гүлдер. Машина еш шығылып. Мұна жерлер зеленая зона, мұларды алып қойыр. Ескілігі кетіп бүтіпті бұларын, бардығын. Нар жақты парада қылыш керек. Машина не тұрады бұл жерде? Оборона. Бұларды бір алдыры өр. Түсіндің бі? Дастан. Туғаның магазин албайсың ба? Сен туғаның екен ғой кәч айтып кетішті маға. Дастан ұқсат бергенді. Алдыр. Алдырғын, түсіндің бі? Так, мұғын алдырғыла. Так, ошонды біз Құда қаласа тет яғынан баштап арчылар теккенен кейін мұя көрініп қалады. Бұл жақ көрініп қалады. Бұл жақтағы парада қылышуыз керек та. Мұналарда бір жол формовка қылып аласыңар. Так. Мұна. Көрдіңіз бі? Мұғын аласыз, мұғын аласыз, мұғыларды алып, ажатқананы көргілі. Антисанитар жап қыламын. Керегі жоқ берге деменінші.
Moğolарды naraka çeyin alıp buna ne olgan işkana? Ya. Buna kara çiste antisanitari ya karaçı bardak buna ke. Ne olgan zdanya mı o? Ya. 2,5 гектар жердегі Ey. Так, емені, так. Еме, Солбек Алматович. Мол жерде мына полный решеткаларын алдырасыз, түшүндүңүз бі? Алдырып, молар формовка кылып, тет яғаншен алып тазалап, мына зданияларын есін тауыңыздағы обликке келтірсін. Ава, моларды алып сағыла, полностью. Так, емені. Бұл жаңағы незаконный приватизация болған жер. Бұл жер 2,5 гектар. Еме, Адилет, кадастр. Бұл жер незаконный жаңа приватизация болған. Түшініңіз бі? Са документтерін дәрігілі сотқа береміз. Мақұлы? Моларды алғыла. Моларды алып тазалап, моларды алғыла. Я. Мыналарды алғыла. Моларды қырқып алып, моларды полын қырқып алып, мына қара. Ал тияғынан көрініп қалады, жайча. Мына. Молардағы оңда бір емесін кеттірсін, түшінің өрбі, парада қылсын. Так, мына контейнерлер че? Мо біздің жер бі? Я. Ақ павильон тұрбайы, жиғаш стойка тұрбайы, жиғаштан бер жаққа чейін кірген бұл. Өткенде жиіп берген жерге чейін. Жана қара қалтырып қойдыңыз, ал кірбей қойды. Мұның еніменен тетік, ақтың еніменен кіріш керек негізі. 24 метр осы жерден шығады. Все қараңыз анда, все қара кіргізгілі. Все кіргізгілі. Так, значит, ошонда үші, мола бізді дете тұрауы? Сылардың есенен сатып кеттендер, жаңағы 2 жетінде сенен. Бұлар біздік емес пе? Так, анда, еме, ОМС, азырчы мындай қыласыз. Мынау жерді как раз он пользуется. Емені, көрдіңіз, бұна, допустим, мынау жерді біздің жеріменен бұл байып отады. Егер біздің жер жоқ болса, бұл ештесе қыла албайды. Бұл келісім дүзіп кетіңіз. Түшіндің, мұндан облигін оңдосы жақшына қайғылып қылсын. Егер он не захочет, мындай қылып тосып қойғылады. Түшіндіңіз бе? Мында забор тосып қойыңызда болды, өзі іштей берсін. Мына көрдің, мына жерде брусчатка басы, озеленение қылып оңдосын. Түшіндіңіз бе? Сіз на контроль возьмете. Так, сіз, түшіндіңіз бе? На контроль возьмете. Мына жерде өтті соны бақылда шашымыз керек, балдар. Моларды че? Эметпейлік бе? Ушу жер жөнле бір аллея сквер қылып салбайлы ба? Қара жөнле бардак болып жататтым, оларшы. Давай, еме, кем? Архитектор, бір шыныш бербейсіз бе? Бұл высокольканың асты мұнда, низко росты илеч, бақтардан тегіп қойса олып. Ошондай олайлы, қара бардак болып жатат. Все. Шөйді қатура қарашуыз керек. Бүгінші жігіттер, қатура қарайлы. Оның башқа жақта заезі бар ғой, жоқ па? Алды жақтан барсыз. Все, болды, мұнаға заез бербегілі, бұғача. Мұна заез бербегілі. Нар жағынан заез бар да, тұра ба? Тетяғы мұл жерде емемен тоссындағы мұны ашып қойғыла емені. Кем? Бер латок болады да? Латок болады, мұны ашып қойғылма, бербегілі жолды. Все, мұнда латок болсындағы бияғы зеленый зона заез нар жағынан қылсын. Мұл жерде оңдосын. Жақсағылып тоссын. Түшіндіңіз бі? Еме, Мирлан, түшіндің бі? Жеке, түшіндің бі? Все, жол бербегілі бияқтан. Так, Дастан, камогыңды ал. Дастан. Камогыңды ал дейм, өйвала. Дастан дейді. Камогыңды ал дейм бүгін. Сен камогың мен білем. Білем мен сен камог, ал камогыңды. Так, мұнда жерде мен, тротуар, зеленый зона. Мұна қара, гай бар қылбайды барчы. Гай бар іштебейсің, әра? Мерия қылыш керек та. Зажлай, я. Өткенде мұяқта айттым бөтші, жасағыла деп. Мал, жасауда тешелі. Қана жасағаныңар? Қана командир? Командирім еме ұзыға кетті. Башқармалықта. Так, мұны. Мұны тет яқын чейін
Лотокты алып келесиңер, түшүндүңбү, Азамат? Лоток тапка кайнака чыга бул? Ооба. Я? Бузду да берет. Лоток. Карагылады лотокту мен аккуратно оларды бактардан тигип, сонун кылып, могу магазинде алып ачасыңар бу жерде. Менде гүлдөрдөн тигесиңер, эме. Гай жашнагай болуп турсун. Так 15 мүнөт убактыбыз бар экен, а? Так. Я. 4 треугольникке 5000 роза бар. Ай. Азыр анда баягы азаматтардын проектин күтпөй эле биз мына 2 кругту өзүбүз дизайн жасап туруп, ошактан алып туруп жасап берели анда. Азаматты күтпө, бул Бар да бергенбиз. бул 10 жыл жасайт проектчи бул. Так, могул жерде дагы лоток кетет, а? Я. Монучу Mo siyaqtı koş gerek de eme kim canağın jergeci? Bardür eme Cengiz. Ava. Cengiz. Buna gördün mü ondayın koş gerek de canağın jergeci cana lölüm halaga. Tak bu жерде тазаланып атат, а? Моны алдырбайсыңар ба? Адилет. Монун бу? Гараж. Ey. Так, mo qayerga чейин чыгып атат? Ya. Mo'nu albaysызбы? Ya. Ya. Şu mo vagonda aldırttılar, düşündüңбү? Aldırttılar. Mo'nu dagы alış kerekpi? Şu alıp atabı? Şu aldır. Çapçıp alıp koyurlar. Algıla. Как раз bunun üstüne prokuraturaga iş kozgoş gerek. Bunun için buna obyekt boyunca. Adilet. Siz dagı siz çoğu umestin yuristi bizdin Marian yuristi keltirip onun mizamlıqlığın qarap, jana toktомдорун qarap turup сразу emege belgile prokuraturaga. Sotko belgile, prokuratura belgile. Onu alıp koyurlar kelip men жооп берем. Bakara kızıl linija turат. Уже bir aydan beri aytып атабыз. Moyak meni çoğu keliş gerek bile. Oşo algıla. O biligi бүтөйүн dedi Azamat Kanbekevич. Бергенсиңерби? Жанагындай нарынский вариант болбой атабы? Европейский ма. Нарын Европага кирет да. Я. Azamat Kanbekevич. Siz narındansız mı Atbaşı'dan mı? Narın, Atbaşı, Avrupa giretti. Tak, bu obyektlerin batırak kıymılaş gerek. Abaron aldırınız famaşilerde. Toku bakıt karagıla kurgap kalbasın. Kara su sepkile. Sonra kalmaz. Bir bak kurgayt bolsa, kurgayt siz төлөйсүз. Düşündünüz mü? Голову отвечайте за каждый бак. Мон алдырып эле койсуңар козиректорунга. Некрасив. Ооба. Мон алдыргыла. Мо козирегинди алдырып койгула. Аркын дуалын киргизди. Мо козирегинди алып койсун. Моларны алып, Мону деле алсын бузуп. Ya. Alsın mı tumbasını alsın. Ооба. Mo tumbanı alsın mı? Trotuar болот, түшүнүңөрбү? Мондай, мо тетик буруштурат го мо. Ошондо атмосфера куйсунда калганын алгыла. Облик. Батырақ баштасын. Адилет, шашыналы. Батырақ, время поджимает. Мына Өзбекстандан чыкканда бияк жаркташ керек да. Тым эле мынакей Кыргызстан деп туруш керек да, түшүнүңөрбү? Жаркырап, тым эле гүлдөп, розалар ачылып, освещениелер күйүп, мояктарчы бардык Европа болуп туруш керек. Түшүнүңөрбү? Лед экрандары койсун үстүнө. Көрдүм. Лед экрандарын койсун. Ооба. Бирдей облик болсын. Тротуарын, зеленый зонасын.
Мына уже порядок болуп баштап тур эми. Кандай бардак болчу бул жер. Ушул жер бардыгы Дастан менен Шаршеналы уулунун эмеси, Адилеттин эмеси. Менети. До конца батыраак уруп, зеленый зона. Сен биягын бүтүрүп берсиңер, сонун калмачы. Дальше дело за вами, да? Азыр тетиги мен алабыз заправканычы. Заправканы алып, ичине кой киргизебиз булардын бардыгынчы. Ооба. Ооба, чакыр сүйлөшөлү. Ооба, чакыр. Чакырдагы жер берели булар, мына ичкерге кирсин. Мына кара, кандай бардак болчу бул жерчи. Бул биздин жер да? Жок, биздики эмес бул, аренда. Ортосунан газ өтөт. Все, эмени алып, мондай забор кылсын, айткыла. Түшүндүңбү? Забор кылсын, либо еврозабор кылсын. Бияк бүтүүдө да, бияда маселе жок. Так, биякта бактар тигилдиби? Могу бактар тигилип атат. Я. Могу бактар тигилип четинен тигилип баштады. Я. Сол жака тигип кетти. Сол Ооба. жакка кетип атат. Ооба. Болсо, Булар патсунос бардыгы. буларга пайда. Ооба. Булар бардыгы патсунос, туурабы? Патсунос нар жактан тет буруштан баштап бияка кайтып ремонт болуп келет, туурабы? Все, бол, баскыл. Так, мону срочно оңдосун заборун. Заборун оңдоп, эме салам алейкум. Саламат. Мону забор койсун, түшүнүңөрбү? Так, мону ремонт кылсын. Я. 3 күндө бүтүрөт. Даяр. Кире бул? Киргизип туруп батыраак эме кылгыла. Заборун оңдосун. Либо житкитип буяктачы бирдей эме кетсин. Салам алейкум. Бирдей фасад кетсин. Баарына бирдей бердик. Моалардын бардыгын туугандарды. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар туугандар? Жакшыбы, ден соолук жакшыбы, иштер жакшыбы? Өзбекстандык туугандарыбыз кандай жатышат? Жакшы, алар ham жүрөт. Жакшыбы? Биздин атыбыздан салам айткыла. Ооба. Биздин атыбыздан туугандарыбызга салам айткыла. Кудай кааласа жакында барабыз. Анан азыр силерге тет жактан заправканын местасы бар. Ошо жерде алып силерге места кылабыз. Мындай көчөгө турбагыла, макулбу? Места менен мына төлөп. Болду, мен ошо жерге туалет, дааратканасы менен кылабыз, Кудай кааласа. Саат бүгүн эмен чакырыңыз, Адилет. Эмпанын жетекчисин чакыр, бүгүн сүйлөшөлү. Мейли өзбек туугандарга салам айткыла. Макул. Салам айткыла. Саламатсызбы? Президент областын губернатору салам айтты. Азыр бизде кандай болот мен? Зеленый зонамда кетеби? Адилет, бия кандай? Саламатсыздарбы? Зеленая зона, топракты өз, тротуар. Бияк зеленый зона, Бияк зеленый зона, тротуар, тиги тротуарда калат. Велодорожка кылабыз. Все, отлично. Так, мы зеленый зона, бир тротуар. Все, отлично. Тездетиш керек, Адилет. Азамат. Биякта мап ким эле? Я. Ал жок, Ал жаңы эле больницадан чыкты, бирок күнү мурда бул жерде болду. Молдорун алгыла. Ооба. Ошо УГДга тапшырма берип, ошол жерде латып. Ооба. Тротуар. Тротуарды эме, УГД, Мирлан, моон батыраак баштагыла. Мо эмени ким? Мына тротуарды батыраак баштагыла, макулбу? Бир команданы ташта бияка. Команда таштагы эметсин, макулбу? Хозяиндерин менен да сүйлөштүк. Ооба. Круговойго чейин өздөрү макул болуп атат. Ооба, тротуардыбы? Ну, отлично. Мол аркы өз. Тетяктар коммерческий эмес. Өзүнчө. Болду, все өз жасайбыз. Ма облигин карагыла. Бат-баттан, жигиттер, не успеваем. Мирлан, түшүндүңбү? Ма обликтерин карагыла. Ооба, мону алынат да. Деуга чейин барып келиштик. Рейс көп болуп, жай болуп атат. Ооба, бат-баттан. Времени нет, убакыт жок.
Уже порядок болуп баштап тур, Жакка барып машина киргизгенде болбойт. ооба, молот аласың. Билет атасыз, монун баарысын алып саласыз. Ооба, Только пешеходко 1,5 метрлик ооба, неме калып жүрөбүз да. полный аласыңар. Ооба. Мурда машина толуп алып чыккан. Ооба, жеке, Мирлан, моларын барын аласыңар. Түшүнүңөрбү? Эки тарап моларды полный албай калбасын, өтпөсүн мыяка машина. Лотокты ачып койгула, до конца. До конца лотокты ачкылай бетим, кирбесин бияка эч машина. Мына облигин. А, бу жерде эме бар экен, пешеход бар экен. Пешеход бар экен, бул калсын. Мына трубаны ал, мону ал, моларды ал. Мына лотоктун үстү ачылсын, жеке. Түшүндүңүз, полный, көрдүңүз, кара. Дузот болуп кетти. Деп кругойдон баштап до конца лоток 2 метринен аласыңар. Эч таптаза турсун. Деп все, мусор убрать. Мону да алгыла. Бир дагы машина кирбесин буяка. Мону эмне албадыңар? Адресini укмады, өзүнө кайра алдыртам. Ал. Бүгүн алдыртам. Мына көрдүңбү, могу бардыгын. Полный алалы. Оборона, КамАЗ убрать. Мына кара. Кара, моолор кирип алат да, монтипчи. Мына кара, бүт алгыла моолорду. 2 бетиндеги алгыла, макулбу? Лотоктун бети ачылсын, түшүндүңүзбү? Мону тоже убрать. Так. Тети круговойду. Краскалап, актап, сырдап, эметип, карап, дейтилген, да? Сары акылай дейм. Ооба. Сары ак. Ооба. Облиганы алмат. Ооба. Ооба. Жаңы эгип салгыла. Жаңы эки келечи алгыла мооларды. Мооларды краскалашыбыз керек. Мооларды алмаштыргыла көчөттөрдү. Макулбу? Мына мооларды алдырып, мына могу жерге байрактарды илип койсок болот, эме? Ооба. Архитектор. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 байрак илип коелочу жерге. Сиз илесиз. Сиз илесиз. Бүгүн бүтүрүп, эртең байрак турсун, түшүндүңүзбү? Высокий кылып байрактарды илип коелу. Немени? Желек, шардын желеги через айдын. Ооба. Так. Мооларды алдырасыңар, түшүндүңөрбү? Так, моонучу. Мына бакты. Оны начальник уды кайтайлы алсын, а? Так, мооларды алалы дагы. Ойга чейин тетегече бак деп коелет, дальше посмотрим. Макулбу? Так, урматтуу жетекчилер, бүгүнкү рейдибиз ушу менен аяктады. Азыр коюлган тапшырмалардын бардык жетекчилер жаздыңар. Коюлган тапшырмалардын бардыгын аткарылсын. Түшүнүңөрбү? Бардыгы аткарылсын. Айтылган тапшырмаларды баарыбыз бирдиктен ынтымакта жакшы аткарып, Аллах